अफगाणिस्तानाची राजधानी काबुलांत बुधवारा सकाळी इंडियन एम्बसीचे बिल्डिंगे लागीं शक्तिशाली बॉम्बस्फोट जालो। आता मेरेन हे बॉम्बस्फोटात 80 लोकांक मरण आयला जाल्यार 300 पेक्षा चड लोक जखमी जाल्यात। हे स्फोटात भारतीय नागरिक आशिल्ले एकाय मनशाक मार लागिल्लो ना म्हूण परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजान सांगला। अजून मेरेन खंयचेय दहशतवादी संघटनेन हल्ल्याची जबाबदारी घेतिल्ली ना। कळंगुटे पुलिसांनी एका नायजेरियनाकडच्यान कळंगुटे 50,000 चरस आणि गांजा धरला तातूंत 17 ग्राम चरस आणि 190 ग्राम गांजा आसा। धरला तो नायजेरियन विक्टर आमोस 32 वर्सांचो। पोरी ग्रावणा कडेन राती ताका ड्रग सप्लाय करूंक आयिल्ले कडेन पुलिसांनी धरलो। ताचे कडेन पासपोर्ट वा कसलेच डॉक्युमेंट ना। कळंगुट पुलिसांची सप्तकभरांतली ही दुसरी ड्रग्स आड कारवाय। गोयच्या टेबल टेनिसाच्या मळार मोठ्या प्रमाणात टॅलेंटेड उदेते खेळगडे मुखार येत असतात। ह्या भुरग्यांक तांकां उर्बा दिवपाक गोंय टेबल टेनिस असोसिएशनान एडवान्स्ड कॅम्प कांपालार घडोवन हाडलो। हातूंत नॉर्थ कोरियांतल्यान आयिल्ले 2 कोचांनी मार्गदर्शन केलें। गोय टेबल टेनिस असोसिएशनाचो अध्यक्ष वेरून यूनिस कॅम्पाचेर उलयलो। Since the players have reached national and international level, we felt we should give exposure to the players who have reached that level, as well as the other players also should get a good opportunity to brush up their techniques and footwork. See, we have taken only the best 4 players in each category. That is cadets, sub-junior and junior. That comes 24 players, and 2 good players in the mini cadets, that's under 12 and all. So it has been transparent selection. Those who have got points in the last tournaments that we had last year, they were only selected. See, what we did is 2 months before the camp, personally knowing that the Korean coaches concentrate more on physical conditioning. 2 months before we engaged this tennis coach, Mr. Valentino, to only concentrate on the physical conditioning. Every Sunday he should take, so that when the Korean coaches come, they are fit to play. That's the way we prepared them to play, so that from day one, everybody were comfortable physically to carry on for 23 days this camp. This year, in fact, in Goa, when we have the sub-junior national, we expect medals. We expect good performance from the players. Especially now, Sandesh Mapsekar, he is ranked India number 3 in the cadet section. Nagesh is ranked India number 10. So we expect a very good session. In fact, we are planning to have one more camp with the Italian coach, Massimo. Then this year we are having International Veterans Championship in Goa, followed by the sub-junior national in Goa. मंत्री विजय सरदेसाय सुवाळ्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो। ताणें कोचांचो भोवमान केलो। प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आनी तुळशीदास च्यारी। कोंबा मडगांवां उदकाची मेन पायपलायन मंगळारा राती कडेन फुटली। मंगळारा राती सावन मडगांव वाठारांत उदक पुरवण बंद। मेन पायपलायन फुटिल्ल्यान बुधवारा सांज मेरेन लागसारच्या रस्त्यावेल्यान उदक व्हांवतालें। पीडब्ल्यूडीन पायपलायन सारकी करपाक सुरवात केल्या खरी, पूण पायपलायनी भोंवतणी आशिल्ल्यो अंडरग्राउंड टेलिफोन आनी पावर केबल्सांक लागून रिपेराचें काम करूंक आडमेळी येतात। सध्या मडगांवकारांक उदक ना। घेऊ एक ब्रेक।